yewra William Savans Inkum say wo TV so say si a yey no den chi biro no wonu fili TV no so bruta how many to be an no nam TV no so ma ne to mo bomade to sa friend say be ya omra amania NPP amnuko no ne fa 1 cm ase no wo ma so ye kase ye wokuma ase no na wo mo ene nsem trofo ahia ene regional executives no one win akwaka ye kekafi you say the papa no kai wani simu no ne me constituency kekafi we regional kekafi we dey aye constituency ni regional executives anya kekafi ye dey you see dey penti ni dey kanyina enti wo nyina bomade akwa akohia ma ye rabena da twibo si akoya tanfa ni say chema Wontumi o say the governor no oba Facebook page ni so ba mani camera sisi no so na fe just say microphone saudo bebre NCC pen ni so ru ba bi bisa say di enti no mato sa e de afra ye e no so okay se me ba be ka no de e doso se mo ka no so de no kore na doso pa na mo ba ko e bokoto dwem pa no wagire pa se on be se eje mu breki e no mo fo soro amanfo se ase ayi interchange no me ye no so ame no wonu mu nwie se dwumadi bebre na asem penifo de wo nsa kekeka wo me nyoma adwi so metima ye enti no eni mo nim ye wo mo so se bi adwuma no se be ye dia wo mo na be de dia mo o ma titi bi ntie so mo so bo mo de ne sem trofo kasa se de asanteman e kan se bi ampuntu nwuma bi wo no ma esa ba no hwe no wie de mo no ni titiri pa ni Suame Interchange no esa ba no bo mo de na ni mo nim ye wo be so betimi abai no manfo na hu se ampani ampa no nuane ampa no matima bodwuma ye ntie chema Wontumi sem ni bi. So yes, Suame Interchange no has yempa 2024 no. Omuka say o she Bonkra Inland Port. Ene Suame Interchange na se a enye bibia no obetima ye. Ade bia aka bia no. Omu behu ye mobo no mato aba no de amaye 2024. Kire say ade bia no a bobia no de be se bia ye beji atum. Enti no as a regional chairman, the man for ka kire ye no. Eduru ba bia I was say yeso yedi bitu Enframam na Akufo-Addo so tinka say Astella Asanteman ehia Suame Interchange no. Awusafo we aye chema Wontumi ne ana ikuti ye no. Ya to akasia no so ade akwaya nim